tataag lalaban ti churches. Agiinagaw ti member. So, in-advise dan nga kailangan nung umay diyan nyo ag-member da. Tahan nyo mabalin nga kasaren tihan nyo nga member. Order PSA ti government ay. Tatada kayo mat no minsan anyo nga mo di ay nga order da kada tayo. So, kaput am umay kayo dito no ada tam amo yun, no ada anak yun, kasaran na kayo ni pastor. Kasi ay, anyo nga mo nga ada order da ti government, ahan mo mabalin nga kasaran, tihan mo member ti maysa. Uray anak mo. Okay? Itata. So, nakikasa tayo, encourage tayo gawin na. Amen. Encourage yung agmember da. Now, may sadajay good moral. Kastoy gawin di maisurat. This is to certify that this person, sino day is a member of this church. And he or she has a good moral character. Signed by Estacio. Now, kat saan tayo gayam nga member, langsot tayon kini Apo Diyos. And another, hangko nga mo, lasinggo gayam, na isabitan day, nagan ti ministry, ken nagan ko. Just in case, nga makaarami da jay, ti crime, uray siyak, may nayo na kichay. So, kakasjay ti ka-stricto, iti, nagito ipagbagami ka na kayo. So, no mabalin, we need to pray, encourage them to come, tapno, agdangag that word of God. And then, makimember na. Another thing, ati may isa nga nangyari, exhort na ti pastor tayo ti outreach, nga kailangan gayam ti membership tata. So, tinaduma ministry, dadi yan. Munurada gam datayon. Itata, dati tao, Madina, nga nagmimember. Idimatay, birukon dadi ditit. Kung nada, ayan na ngay. Diya ibagbagayo ti church yung donation. Awan ati donation, tahan tayo nga member. Tada jay member tayo nga diyay. No apay nga member kayo, dati duty jay, adamat ti aramidan tayo, makiran kayo jay. So nga numatay kayo, kas pangarigan, tawan mo ti bumabato ka na tayo. Reward you da jay donation. Ngamahan nga jay ti iawis yo, nag-member kayo tapno, adang maalayo numatay kayo. Ang nga diyay, that's the reward nga nakiraran dito'y church, kuwanti government tagitoy. Katnohan tayo ag-comply, ikaten damot dejay, lisensya tayo, itisek. Nawatan niyo. Sungahan tayo matanan nga maka-operate, nga nawaya, no inikat da tayo ijay sek. So nga adon ti iribribok da ijay. Ang agrip-report nga ministry. So nga kasaymot ka istrikto da. And then, sitsitaran da tayo, pati BIR, kasum na madidang ha, anda basa-basa da jay kwa, request tayo nga tax-free tayo kuma. Pero ti government data, masirsirip da ti church, nakayat na nga pagtaksen. So we need to pray for this. Amen? Kakasjay, ti kairot na tatanga last days. O naala yun? So ano da ibagbagami, kayo nga dumayumudom, may kayo pa'y ag-inform apay aya, nga haan nyo nga ito ti good moral na, dedication, yan. Agpadidikar kayo, kat adagayang ministry, na nakakumitaran nyo, hanmi nga ididikar.
tamang kukos kayo ti problema ijay church ngayon yung kenda tayo. So ano makita dak, dahil tayo bang aagaw, kung kunada, da kayo nangaramid. So nga ipal-follow up me. O dagpadidikan dito nga hanmi unay nga kuha pa lang, kaum umay da pa lang, i-follow up me, ayan yung at church. Nagapuan nyo. Kasi adun ti pastor, ngayon in may dito, yung agririri. Namingsan, na ti pastor, na dito, agririri. Kapudya member na. So nga desisyonan nyo mata, nga road. Ngayon may kayo dito, ikot, umay di pastor yo, hanpi man, saktin may. So nga hanyo pabasolon ni pastor, tanagnaak, andak nga tinakaw. Kasjay, tumulong kayo hanga ni pastor. Apay ngay. Ado ti kakasjayan, so nga irugrugidan, kasi agmumove na ito yung church. Even iti outreaches. Kahit may iti tumulong, pero narigat mo't nag-violate tayo. Tas yakti kakaasya may darum. Moyo gamin no kasarek ti hang ko member, kat nagdarum na dita, kat awan piman han mo member, maribok di lisensya, mabaludak pa iti 6 months. Iso nga, apay kayat yo aya mabalod ni pastor. Sayo ko na nga, nabalod piman ni pastor ta kinasar na jay ko palakpakan tayo kasi aya. So nga, may babaga gaming kada tayo mata. Amen. So no damayan announce, minsan nagapugam government nga order. Hallelujah. So kita nyo, uray luti, magbagami ka na kayo, hanga kayo gumatgatang, ti luti nga awan papilis na, awan title na. Ado ti kakadwa tayo, naturod na gugumatang, uray awan title, so awanan pangkamatan na. Verbal nga so narigat. Na tayo uray born again, nga kadwa tayo, tinaduma church, pagkada born again apmot lang. Tunonalpanalpas, awan gayam. So ang kami agtras, iti verbal lang data. Hallelujah. Kailangan ada documents na. Hallelujah. Makaadal kayo matlang. Amen. Ada ginmatgatang tiluglugan, tampered. Karnap. So, kailangan tayo diay, pati dagijay, nayon tayo. Hallelujah! Ada tited ni Lord nga hanga kakasjay, nga malinis. Hallelujah! Uray balay. Amen! Uray ilakada, padilata. Kayo paspasok ti illegal. Karkaroon no church. Amen. So, mauawatan yon. Hindi na member. Ado tagbirok tidit idan. So, ako na, di may sa pastor tayo. Apay di may bagbagakit. Madida. Di matay dakit kayat damot gayam. Kuna na piman. So, amo pa'y titatao. Kuna ko na. Yawan ba't may isungbat ko? Itatao kasjay gamin. Ado ti hanga makaawat. Gamin tuno isuda pa ipapilit da. Lade ay uray pa kabagyak nga rod. Diyan may isa bayaw ko niya. Kailyak niya. Mapan ko madya Japan. Kasapulan na ti baptisimal. Ang kumat nga intanab. So ang kwa nga inikan. Bayaw ko di ay so nga mo pa'y no pangalaan da. Kasi matiri na duma. Sige uray, agmember ako. Bautisaranda kasi. Tuno ada ka sa pulam sa mukamayat nga agmember. Into manan nalpas, awan ka manan.
When, ado magkatikasay, naman tinagapo iti sa balang ministry, handang ikante ID na. Mapan ko may na Taiwan. So, handang ikante ID na because they record na siguro, ang piman nga napintas, so handang ikante ID na. Tatayin may kanya, kagpakpakaasi. Kuna na urag memberak nito yun. Kunak awan. Madik nga talaga. Kunak mat. Nagsangit da. Gapumat na asi tayo nga road. Ada grace. Apo piman maasyanak. Ta nga makapande Taiwan. So inaramidak. Tinayaramidan. Awanan nga nagparparang. So nga lukulukuan dati pastor, narigat temang lukuluko ti ada Espiritu Santo. Amen. Okay. Kasi lang dahi. Tayo nga abusen ti love of God. Amen. So praise God. God is alive in us. So natin work, so natin mangisimpa kada tayo. So kikinawatan tayo. Hallelujah! Ijay mat donation tayo, ti kasana gamin da ito, tapno na ororno sa, anyo nga i-donate jay taitsyo. Tati taitsyo na offering sa bali, ti taray na diyay. Pang-evangelize, pang-support ti workers, ijay Bible. Wan ano adati percentage na rin ay no dati mabati nga hantayo mausari pangko amin di building. So kasi ito dyo pa iti tithes offering you sa kayo ag-donate. Ito dumagamin di tithes dan isumot in donate dan. Ana nga kasi tithes offering donation nagduduma di. Diyan nabati di tithes in offering mo diyan ka mangalat i-donate mo. Amen. Tam na maawatan niyo. Kasi lang. Okay, tinulong tayo. Sigonday kaya tayo entered ni Lord. Amen. Okay na. Sumapan tayo. Ituloy ko man basit ay be fruitful in Christ. So, et ko man nga alaan pa yung mamingsan di ay. Tiagbalin nga nabungang believer. At di banag kailangan nga magkita yun. Ununag, ijay Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8. Ito yun. Ay basi di mensahe. But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Verse 8. They are like trees planted along the river bank, with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or roared by long months of drought. Okay. Their leaves stay green, and they never stop producing fruit. Okay. You never stop. Or, haan nga agsardang. Nga agbunga. Dito may isa, verse 5 and 6, sa bali. Tarasan ito atrasan basit. Ito yung negative side. Verse 5 and verse 6. This is what the Lord says. Cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord. Tandaan na nyo niya, curse is the one who trusts in man. Even yourself. Ang kag-trust, ide kakayahamas a man, as a human. Wano ag-trust ti tao lang. Tit pagtrasan tayo ni Apo Diyos and His Word. Amen? Kasi di mangyari, anyaday ko na the last part, verse 5, who draws strength
from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. Kasi nag-trust ka ti tao lang, maikat jay trust mo kini Lord. Jay ti kaya't nasawan. So even na gito'y blessing tayo, or dato'y ministry tayo, tayo nga ikabkabil di trust tayo ti tao. Kini Apo Diyos tayo nga trust. Mabalin nga usarena ti tao. Ngam kini Lord tayo nga trust. Amen? As marigyan o siyak. Siyak ti pastor yun dito eh. Trust kayo nga agkararagak ng ni Apo Diyos. Pero, ni Apo Diyos ipagtatrasan niyo nga nagtrasak met. And then the prayer tayo maging effective. Powerful. Amen? So, makita yun rin. Verse 6, ideyan na ibig ko na that person will be like a bush in the wastelands. They will not see prosperity when it comes. Kita nyo? They will dwell in the parched places of the desert and a salt land. Ito ay daganga na asin. Awan unay ti agtubo. Ito ay agtras iti tao. So, no kasjay ti ti sarili magtatras ka even iti kakayaham, ang kagbalin nga fruitful. That's the hindrance iti panagbungam. So, daytoy ti kastan tinabunga. Verse 7 and verse 8. Umuno na, nga ipakitak nito'y, blessed is the man. O sige, basa. But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Okay. Tapos nagbalik ka nga na bunga, ti trust mo, ti faith mo, kini Apo Diyos. First, nga kailangan, so nga kanya, sursurwak dihay, nga ikabil ti trust ko kini Lord. Ta kanyak, siyempre adot asa si kaswag, ti personal life ko, siyempre adot kalabang ko ti personal life ko. Minsan salunat, ket natakak iti manyo nga years. But praise God, I'm still alive. I'm still preaching the word. Now, sabali man ang nagitidaduma, ijebiyag ko. Now, laban lata ay, kabil ko lata di trust ko, ijay gospel ni Jesus. I am blessed, I am rich, I am healed, I am healthy, I have life, I am righteous, I am holy, I have love, I have compassion, have the spirit of strength, spirit of might, spirit of wisdom. Dagiti lata iti pagtatrasa kay because I am a spirit being that has a soul living in this mortal body. So, jayak latang ag-trust. Amen. So, adamanan ijay ministry. Adumanan as-asikasuk ijay. Adu ti problema iti church. And then, iti building. So, adu ti panpanunutan ti pastor. Pangal-alaam ti strength mo. Intibay mo. Hallelujah. Nuhan mo ay kabinet, trust mo kini Lord. Ket ag-trust kay jay sarilim. Ano yung ko ibagbaga? Ag-trust kay jay sarilim, maabak ka. If you put your trust to yourself, you will be defeated. No, ag-trust kay jay circumstances, ma-discourage ka. But, no, ag-trust ka kini Lord, you will be victorious, prosperous.
Amen. Isu nga sursurwak kadagijay nga pagpagnaan ti biag ko sursurwak ti ag-trust kini Lord iti anyaman nga situation. So I encourage you to do that also. Amen. Oh my Lord. So nga de ko nak, di building tayo nga ipatakder tayo, awan ti utang. Ang nga umutang ti church, awan ti nakitak nga inbaon ti Dios nga nagutang de dapa aramid na kadakwada. Idag patakder ni Noah ti daong an nga inmutang. Patakder ni Solomon ti building an nga inmutang. Agaramid ni Moses ti tabernacle and Ark of the Covenant saan nga inmutang. Amen. Oh, hallelujah. So, kung nakaan tayo mat nga umutang. Nagobay ka kini Lord. Blessing will overtake you. An kang umutang, sikat te agpautang. That's the word. Ang pasanong agbunga niyay, by putting your trust in the Lord. Amen. Oh, no aramitin nyo di ay, dahito iti mangyari. Verse 8. Sige, basa. Planted by the water that sends out its roots by the stream. It doesn't appear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in the year of drought. It never fails to bear. Woohoo! Amen. Kasla kayo dayta. De tao nga ikabil na ti trust na kini Lord, kasla kayo dayta nga na imula ijay igid ti danom. Nga jay ramot na ket ag-spread inga na jay river. Amen. Hallelujah. And shall not see when heat comes. No may iti kirang. Ano nga basta napudot, kirang. Anpay nga agdanag no umay di ay tajeramot na nakakonect ijay river. Tatitunay nga river of life is the Holy Ghost. God, iti life. Hallelujah! Amen! So ikabil you kini Lord to trust you. Tapno, agbaling kayo nga nabunga. Amen! Minsan nagtungtong kami mat kani Mrs. Kasla. Kung kunak no minsan kasla ko ang kaya na. Sano ko tati kasana dito eh. Ano dem million souls. Kasano may spread ko ti good news. Minsan pati di bagik. Very weak. Oh Lord, kung kunak kini habo Diyos. Asano nga spread ko the good news with this kind of weak body? Kasano? Kuna kichay. Talatamot, my grace is sufficient for you. Talata di ay, Jesus is enough. The gospel is enough. So, sugli akmanan ni jay. Oh yes, Lord. I trust in you. Sura jay. Hallelujah. So nga na kayo, sursurwan nyo. Nag-trust kini Lord. Nawapanak mo ti finances, pangalalaan tayo manan ngay. Oh, God. Nakakita kaya, nga dahi tinayabak, kada paramit ko nga ko provide. Kung manan ni Apo Diyos, sinadadal ko, kitam ni Noah. Sunod tinagaramit ti first, nga barko. Yan provide ko amin. So na lang tinangputod ti kayo.
Dati bagi tayo, i-provide na nga tayo ti mga siminto. I-provide na ti bakho, ang sikat mang operate na, ama ko na nga Holy Spirit, Angel, ti agbakho. Kasi lang di ay. Amen. So, ibagak nga ramid ni Solomon, di temple, gold pa ikin ko. Ang kuya ngayon provide amin. Oh yes, and provide mo. Even dahil kaya ayabak, nga kaslan ni Gideon, nga parmakan natin Midianites. Ano ngayon provide ko ti strength na katakrot. Ang kuya ngayon provide iti 300 nga kadwana nga mamaingal. Oh, wow. Provide mo mo't nga rod. Kung ako naklitoy, ti kadwak nga mang sol 20 million ditoy. Noin bagak nga magkaroon ka iti media ministry, an ko aya nga insimpa da jay media ministry, live stream mo, YouTube mo. Amen. So, na ibagak nagpatakdar ka di building, i-provide ko. Hallelujah. Lamanon nyo man tikakadwa, kanayon tayo dyan. Agbunga tayo dyan. Ado ti pagbungaan. Amen. So, ijayak nga, una ya. Kaya po na ito nga tao ya. No, minsan hangko gayang nga mo nga tatrasak day sarili, tapay nga kukwestiyonarak na gijay. Kanayon nga ibagam, hangko nga kaya katagpatingga ka lang ijay, nagtrust kay di kakayam. Agpaisoan mo nga kaya sa human, but by the power and strength of God, you can do it. So nga even the personal life you, personal nga pagkakasapulan you, trust in the Lord. So naman minsan, ma-down tayo, bumagsak, that human ability tayo, tapno masursuro tayo, timang tangad kini Apo Diyos. Lana minsan, insuron da Sister Ruth kani Sister Brenda about that they shepherd and sheep. A character ti sheep. Iti sheep, ti may isa nga, ididangdagag na day, awan matpiman nga talaga. That they sheep kat stupid. Or handa nga kaya nga i-depend ti sarili na. No, dati kalaban, awan, handa piman nga lumaban. Handa nga nagijay-jay animal nga sumangdo. Handa nga kalding. So ano karnero kayo kasjay? Defenseless. Awan iti kaya yo ti sarili yo. So you need the shepherd. You need to trust in the Lord because Jesus is the good shepherd. Hallelujah. So nalaing ka ba lang, masawa ka, ibagsak na nga ni Lord. Bagsak na dyan laing mo. Kaya ka na nga awanan iti, makitam nga kakayaham. Tapno agtrust kalangan kanya na. Takayat na ikatan ni Lord jay pride. So, kasi di bang mangyari ti biyag ko? Hallelujah. Amen. Tapno umay jay fruit. Iti kina-Diyos ti Diyos. Kailangan nga ti-trust mo kanya na ang ay sarili. Amen. So nga na makita, dadjay, may isa ti prosperity. Kamda tayo, uray umay matikalgaw, antayo ngagdanag, tatiramot tayo connected ijay river of life. Tibulong tayo, kanayon nga green. So nga ti ang agbungbunga day, life of Christ,
Kanya na ag-brown. Jay bulong ate bagbagak. So ano jay tao mat, makita malaylay. Ure ko na mga na napudaw kat. Nabay, kaslamad di jay rupa na. No, malaylay. Ngam uray mat nangisit. No, agbungbunga, jay life of Christ, nasilang ya. Lapumudaw, mayati, kasta na. Amen? So, kita lagi na kakastay nga preacher, nga black. Opo, naggugwapo na. Why? The glory of God. Amen? And shall not be careful in the year of drought. Oh, ang nagdanag ijay. Naidya, shall cease from yielding fruit. Handa sumardang agbunga. So first thing, ito yung makita yung tinabunga tao na jay inkabil ng titras na kinilord. Nga iso ti source of your everything. When it comes, it is strength. He is the source of your strength. When it comes to wisdom, He is the source of your wisdom. When it comes to the blessing, He is the source of your blessing. He is the source of your everything. Dati kayat ni Lord, kada tayo. When it comes to the health, He is the source of your health. So no, minsan, Lord, dapat lang pagtatrasam nga, or may kayat ni Lord, na ikabil mo kanya na, titrust mo. Ay, hallelujah. So nga ni Gideon kasyay, gana 300 tinabati, tapno hangay kabkabil ni Gideon, titrust na da kinadaduda to conquer the Midianites. Amen. So nga hanmat nga gaputa adu tayo nga kaya tayo. Ay patakder niyay ken solwinan ti million no di kiti gapukin ni Lord because of His power and ability. Hallelujah! Amen. Number 2. Nakitaan tayo nga nabunga. Mark 4 verse 20. Hallelujah! Sino tinabunga ditoy? Nabunga ti makayayong karot ki ni Lord. Uray matatayo mula tayo kadi. So nga na ni Apo Diyos, kung na sunat ti gardener ni Father God, ni Jesus tipon, na tayo ti sanga. Amen. Kano na bunga, da di garden ni Apo Diyos, maragsakan. Amen. Na kayo, no hangag bunga timula yung maragsakan kayo ya. Inabuabuno akmat kat awan lata. Ay adag paragadi ko na eh. Day taman ragadiin nyo ta. Awan bunga na mut lang nga nabayag. Ngam da jabayan nyo day ay. Tada bunga na ko na da. Jadi tablaan nyo kiti ta isong tayo da duma ko na da. But praise God. Agbunga tayo in Christ. Amen. Sige, verse 20. Good soil, good soil. Good heart. Hear the word, accept it, and produce a crop. Okay. Tinaduma, accept, welcome, receive. Amen. Jay agdangag ti word of God, nga receive na, accept na, i-welcome na, the jay word, iso ti agbunga. Ti 30, 60, and 100 folds. So number 2, nga kailangan, no, nag-trust ka kini Lord, number 2, i-welcome mo His word. Receive His word. Uray ma-rebuke ka, receive it. Hallelujah.
Mo iti may isa nga pagbungbungan ti naduma. No ma-rebuke. Sa bagay, pride amin ti ramot na rin. No ma-rebuke, madina. Iti agbunga, di mang welcome. Di mang receive. Kunan nga ron ni Paul, preach the word in season and out of season. Mang-reprove ka. Mang-correctar ka, mang-rebuke ka. Amen. Talaga ti word, ti truth, mang-correctar, mang-rebuke. Ano din mo may dito Tuno may da kano po, sino nagdarudarom ka ni pastor, siyak tinamatamaan na. Abay ang amu kaya. Anong tupay ti hangko ang amu dito Dapat ti pastor ang amu na ti flax na. Pero hangko pa lang ang amu amin na kayo. No, minsan nagpaypayapay kayo. Sino day? Bakit yung church piman na itayan? Kung kuna na kakadwa. Ay, so So nga na kayo, no? Kasi yung kot adayo, makakako na pansin. Awan ay glass ko. Badik nga agay glass. Kaya't ko ay kabil trust ko latakin ni Lord. Ang nada ay glass yung kayo makondemi dyan. Just use it. Amen? Amen. So nga baka adat agkas-kasi ka na kayo, ang nakita, ang kayo paspasublod. Dahita lang, o manay nga agpasublod ka. Di karkaron, no, pinagmamarka. Kung nakita nyo, trial lang ni Satan na jay baksin adutihan na gayam nga kaya tagistan. Hindi karkaron pa nagmamarka, patayon na ka, no, hanggang pamarka. So, praise God, ijay nga trial. Naka-stand tayo. Amda kayo man nga nailawan, just pray. Trust in the Lord. May cut de jay in kabil da jay bagyo. Amen, tani tatawanan. Ijay yubi, dantin patulod na nga surat yan ubing ko nga Elisha. Ayon chat dan. Awanan di baksin. Face to face tayo. No vaccination or with vaccination. Sige. So ngay ikatanan. So nailaw-alawaan piman tinaduman. Akasakasay di imadan. Pigip-pigir kanon. Pailihans kayo kani Sir Robin. Hallelujah! Amen! Ang di pangkitaan nyo. Kailangan kami nag-stand tayo. Lumabas mo lang na kita. Awang kanon mi kami nun. Awang trabaho kung kunada. Tinaduman na i-promote na Tanyo na dyan nagdangag iti YouTube tayo. Ida US. Dinangag na na dyan. Nadjay kayam. Nag-stand again ni Jesus. Na i-promote na kiti. So tigasay, no, ag-stand ka, ag-stand ni Lord. Nakadwam. Accept. Or I rebuke. So nga no, in baga the word of God, in Christ you are righteous, or I know a duty and righteousness can ka, receive that righteousness. No, in baga na nga you are blessed, receive you are blessed. Uray kaslas ka ti kakapapanglawan dito yung lubong. Amen. When bagana nga you are strong, receive you are strong. Dadya ti kahit ko asawan, dadya receive it. Kat agbunga, dadya strength. No receive dadya blessing, agbunga ti blessing. No receive dadya health, agbunga ti health. Anyaman nga word nga i-receive mo, isu ti agbunga. So no i-receive mo di righteousness, agbunga ti righteousness. Kaya di tunay nga grace. Hanga di grace nga awan bungbunga na, mauray niya aramidam, kat the same. Hanga kasi ti grace nga susurok nito ti grace
Isurwan da ka, trinan da ka. Amen. Instruct da ka to say no to ungodliness. That ikan da ka ti strength and power to live godly, righteously in this life. That's the real grace na makaisalakan Titus chapter 2, verse 11 and 12. Hallelujah. Amen. Kailangan agbunga. Jay libre nga naawat mo kay Jesus. Agbunga. Jay grace, agbunga. Amen. Tanyo di bunga na obedience. Di bunga na faith. Di bunga na generosity. Di bunga na love, joy. Ada ka na kayo dihay. Receive it. Receive the word. Kung ma-review kayo, receive it. Tanyo ni Peter, ni-receive na o rekinasaut ni Jesus. Tako na ni Jesus, mapanag di Jerusalem. Kaya't patayon dati anak ti tao ilansada. Kung na ni Peter, ang mangyari kin ka na ito, anang mo nga word of God di ay. So kung na ni Jesus, Satanas, may katoy likudak. Nakiktus siguro ni Peter jay. Isak-sakit na kakit, di ka tibaga mga Satana. Ni Peter Piman, isakit na jay bagi ni Jesus. Ang kamatay, Lord. Amen. Kinasaut na kiti, baga na nga Satanas. Anda tinarami ni Peter, sinmurot lahat na. Anaming san pa eh. Ada ti 5,000, 4,000, sumursurot na kayo ni Jesus, na-discern ni Jesus. Kung na nakuha na amok, sumursurot kayo. Gapo dyan miracle ngayon naramid ko, kaputanakan kayo, titinapay kat nabsuk kayo. Pinmanaw jay adu. Nabati lang jay apostle. Kita nyo, na-rebuke na lang jay makan. Narabaw. Ni Peter nakasautin. Ni Judas Smith. Wala na. Aba mo tayo babae. Binuong nakiti jay pabango nga nangina. Bukbuk na lang jay saka ni Jesus. Inte tayo kumadya na panglaw. Tapno. Kukun na naman. Pero alaan na gayam. Judas nga talaga. Kuna ni Jesus, bayam na giti na panglaw, tadada nga kanayon ka na kayo. Patsyak one day, maawanak to ka na kayo. Iti babaya da revelation na. Nga one day, uno, iti umay sumarsarnungal aldaw, may lansa jay saka ni Jesus. So ngayon, bukbuk na jay saka ni Jesus, di pabango sana pinunasan ni buk na. Tajay saka ni Jesus nga may lansa, amo na diyan. Ni Judas sa one revelation na ijay. Idinirebuke ni Jesus na panan lako ni Jesus. So nga na kayo, no oray makoriktar kayo, acceptan niyo. Pagsayatan niyo. So ngayon baga the word of God, nga you are blessed, you are blessed. Ngayon baga the word of God, nga you are holy, you are holy. Ngayon baga na, nga kayam nga ramidan, kayam. Amen. So nga sansanayan nyo, nga acceptan ti rebuke. Basta word of God, receive it, welcome it. Amen. Iso na jay ti agbunga, ti adu. Woo! So nga jamang receive, mauray rebuke, iso ti agbunga. So kita nyo jay ma-rebuke ko siya. Conforme turturungan na nawanan. Na-rebuke nito'y napanmanan niya bangir.
Ni-rebuke na manan, napan iti bangir. Ni-rebuke na, napan manan iti bangir. Madamdama, kaslabulong na din. Awanan nagdisdisuanan. Katnang pus. Nag-transfer ka ti ministry. Dadya, i-encourage ko ka na kayo. Transfer kayo ti ministry, tikitaan nyo di message, ti-receive nyo di mang-transform ka na kayo. Hallelujah. Mag-change kayo, ma-transform kayo, the image and likeness of God. Yan titunay nga papanan nyo. Kat I know, may sanay to church tayo. Taduma testimony. Hallelujah! Last, Salmo, chapter 1, 1 to 3. Okay. Hallelujah! Kaya't ba tinabunga? Oh, yes. Amen. Number 3 is meditation. Ito meditation kami, no? Danggan nyo di preaching ko sa YouTube about the power of meditation. Adaya dyan the confession, prayer, absorbing, revolving in the mind. Ano day insurok about meditation? Amen? So, dyan meditation, kada dyan, nung manag-meditate ka, sika dyan may isang nabunga. Amen. So, basa. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stands in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Okay. Nagasat ti tao, nahaan nga agdengag, ti counseling ti maragdakdakes. Wano maki tugaw. Ijay tugaw da. Haan nga day physical nga tugaw ha. Day maki biag ijay biag da. No dikit ti pagayat na pa ijay tao, ket verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Pansinin nyo day and night ha. Haan nga day lang. Haan nga night lang. Day and night. Pagragsa ka na tag-meditate. His delight. The delight nga word, pagragsakam. Nga ag-meditate. Haan ka masad-sanot ha. Ano mo ko na nga nag-meditate ak masad-sanot ka. Kung hanak mat nga nabunga, pastor. His delight. Dadatoy. Amo nyo. Kanya kararamidak na ito. No maminsan, even uri adak nga in pain. Maminsan magkita ni Mrs. na dyan. Kunakana ka makaangas. No maminsan. Mamitugaw kon, nag-meditate akon. Uray conforme nga oras. Hallelujah. Amen. So, meditate aklata. Negative or positive situation. So nga, sursurwan nyo na yay. Meditate. Ket, tanya di mangyari. Meditate. The Lord, day, night, and the same ni Jeremiah. Aha. Okay, kasla kayo nga naimula ijay igit ti danom. Amo yun, napansin ko. Dagiti kayo nga naimula ijay igit ti karayan. Pati di ramot na nga ito pa ikat. Pinitrita na pati di batungay. Ijay karayan na. Mabitak pati di bato. Di ramot sumurak. So nga, haan nga, malaylay, ta nakakonect di ramot ijay. Tanom. Kasi tiyang mid-meditate. Kag mid-meditate ka, makun-connect di ramot mo kini Apo Diyos. So nga, susupay kini Apo Diyos. Isu nga, uray madmadi situation, mayat paikin ka because adu na susup mo kini Apo Diyos. Isu nga, tiyang meditate, agsusup. Kasla de kayo, agsusup ti abuno.
agsusop no sanga ko magsusop ijay puna. No ramot agsusop ijay danom. Isu nga ti meditation absorbing, receiving. Hallelujah. Di ko mataramidan niyo. Amen, amen. Kataya mga ramid jay, bring forth his fruit in his season. Agbunga iso na jay chimpuna. Hallelujah. No aming sanoy, rugim nga meditate, kaslawan bunga na palano bigat. Ado ti kasi kanak. Ang kopay nga maawatan, ay meditate ko. Ang kopay nga amuno niya di ay, pero ituloy-tuloy ko lata. And then one day, bigla nga nalukatan, iti revelation ko ijay. So nga kasi iti meditation. Mabalin nga day healing mo, ang nagbunga nga dagos. Pero no itultul-tuloy mo di ay, agbunga one day. Amen. Mabalin nga nga nagbunga di prosperity. But one day, no hang kapay nga matay, hanpay nga rapture, agbunga lata di chimpuna di ay. Iso nga uray no, i-meditate mo, wano binilib mo mat, na-accept mo katawan pa lang, keep on meditating. Ano nga atras? Because sa dalata ti season na di ay. Kalati ministry, this is our season. The ministry tayo, this is spread. This is spread the news about our message. This is our season. Na season lang ba ti ministry? At the time nga the ministry nga da jay ti aglatak. But ento no kwan, nalpasan the mission da. Sumublat maran di may isa. Ta iso ti season da. Tuno kwa sumublat manan. Dumay, di season ni Morris Cirolo, iso na ti adda. Season ni Reinhard Bonnke, so na ti adda. Season ni Catherine Coleman, so ti adda. Season ni Binihin. Tata, sumublat ti na dumay, then adda tayo. This is our season. Amen? Tibulong nahan mo lang nga malaylay. Kat ito ti mayat, last part, and whatever he does shall prosper. Dahil ti fruitful nga Kristiyano, whatever he doeth shall prosper. Agbaligi, rumangay, dagiti amin nga aramid na. Talo nyo ni Joseph kasjay, ni Daniel kasjay, amen. Ni Jacob kasjay, ni Isaac kasjay, dagiti nabungay di Bible, yaman nga aramidan na prosper. Kasjay kayo, so ag-prosper kayo. Nabunga kayo, ag-prosper kayo. Ag-prosper kayo, no nabunga kayo. Woo! Amen. Tumakder tayo, hallelujah. The Lord is with us. He is alive in us. Oh, yes, Father. Hallelujah. You are the God of David, the God of Moses, the God of Abraham, our Father in Christ. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, sika ti amami matlang. Kas, kaya Jesus, naramid mo ka na kami nga anak mo kas kanya na. So kaya't mo kagbaling kami nga nabunga, sumaysa nga nabunga nga biyag, jay ikabil mi amin, ti trust mi ken ka. Ang kami ag-trust iti sarili mi kakayahan. Ang kami ag-trust ti kakayaan ti tao. No dikit di sika ti pag-trust mi. You are the source of our everything.
sika iti nagsao. Ket ti saom seed bini nga maimulang nga mag-prosper. Ti sa dinuman nga kaibaunana as kunam ti Isaiah 55 verse 11. At ti saom kaslatudo nga magbasa ti daga nga magpatubo ti mula. Father, I believe at ti saom seed nga ni-receive me kat no receivean me agbunga sigon iti kinasasinuna. Father, pagitam na gito'y kaya ti sino man amang absorb agsusok ag-meditate day and night agbunga ti tsimpo na dinto nga malaylay kat aniyaman nga ramidan ag-prosper. Salamat, Father God. Makaragito yung anak mo may babaon mo dito. Kat ited mo na gito nga message tapno parang ayaw isulat aniyaman nga ba iti panagbiag na ito rabaho. Katapitan dati amin ngayon promise mo. Iti biyag da through Jesus Christ your Son. So I commit him unto you. Salamat, Lord, mag-penetrate da ito'y nga saom and our hearts, our spirit, soul, and body katag-materialize ito rabaw talaga. Commit ko isuragin ka, thank you. The blessing mo, the biyag da. In Jesus' name, amen. Hallelujah!